khơi được các bạn video này đó nhiệt đắng ấy thành nhóm tay nào ngày nắng rồi ngày nắng nhóm bạn choរួមcam thi fashion show rồi bỏ bong John Ratnet cho môi nông Wonderland là hàng Connery vậy tới cam thi cái ngày ní này đó nhiệt dress code bỏ cái cứ bỏ khmai vậy tới group nhiều thằng óc cứ bỏ khmai hay nhiều đại mau choរួមthằng óc cứ tràn khăng maintain hay thua này outdoor vậy tới là hơi rule bỏ cái plate này để thả bạt ba các bạn số từ bộ mất cứ cả nhà nhật trá đại quạt chỉ một đại là chìm mũi đáy quạt ba các bạn là fashion show nông tạm đòn này tao kia vậy tới riêng bọc quạt nó cứ ta sạch nhẹ cụp xong cho mình nông sầm rõ nông cá đào bọc quạt đó nè nẹng coi mơ đấy bạt cứ thà ở đạp này thế mơ cái rục này tạm đòn nhôm ta sao trong tha fashion show ngày ní ha cứ một khó áo bọc quạt collection bọc bong ra tận cứ thà nhẹ khăng tạm đòn vậy tới cứ thà ở tròn như thế hay cúp xong cho môi nó quạt rớt cho môi nó một đợt trời tiên này tao kia ơi nhôm nên coi mơ cái thà tục trường ắt chọp vậy tao cứ còn đã thà khơi khỏi áo quạt hai nó mẹ rằng ta slide cày mình tên đôi xa tay ngay để quạt phơi casting rồi một đợt nó cứ ắt ban để cho room casting năng kế tề đò pe mong coi mơ kênh chế tới khơi một cái áo một đợt cái bông sliệt nó hay sầm mày theo bà sinh giờ luôn anh được casting hay cho ban đào một cho môi kê chẳng á ôiสบายចិត្តមិនទេព្រោះម៉ូតក៏អាវគាត់ស្អាតខ្លាំងស្អាតមែនតែនហ្មងនិយាយទៅគឺតាំងពីខ្ញុំចេះដើរមើល fashion show មកខ្ញុំនៅតែសារថា collection របស់គាត់គឺស្អាតហើយចម្រុះល្អមែនតែនហើយសំខាន់បំផុតហ្នឹង collection ហ្នឹងគឺ collection គាត់ភាគច្រើនខ្លាហ្នឹងតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលខ្ញុំតែសារគាត់ត្រង់ថាគាត់រើស model បានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្រើនគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យ model បានច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមដើរបង្ហាញ mode ណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវិស័យមួយនេះណាជាពិសេសគឺយុវវ័យហ្មងគឺគាត់ស្រឡាញ់សម្រាប់វិស័យ model ហ្នឹងគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះចឹងទៅក៏គាត់មានទេពកោសល្យផ្នែកដើរជា model ហ្នឹងខ្លាំងចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏មិនសូវមានចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាតាអ្នក designer គាត់រើស model បានច្រើនហើយអ្នកគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវវ័យដែលស្រឡាញ់ខាងវិស័យនេះមានឱកាសក្នុងការដើរ mode ជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលពួកគាត់បានច្នៃនឹងបានច្រើនបើគាត់រើស model តិចក៏model ភាគច្រើនបើគេរើសតិចគឺគេរើសបានតា model ដែលចាស់ដែលគេបានជំនាញឬក៏ model ដែលគេអាជីពដែលគេធ្លាប់ដើរមកតែបើថាអ្នក designer គាត់រើសបានអ្នកដើរ mode ច្រើនគឺគាត់រើសបាន model ថ្មីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ fashion show យប់នេះគឺខ្ញុំឃើញ model ច្រើន mode សម្លៀកបំពាក់ប្លែកហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគ្រប់ model ទាំងអស់ស្លៀកជាមួយនឹងឈុតដែល designer design ហ្នឹងគឺស័ក្តិសមតែទាំងអស់គ្នានិយាយទៅស័ក្តិសមមែនទែនខ្ញុំនៅតែសើនិយាយទៅគឺប្លែកភ្នែកសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យសប្បាយកម្មវិធីចប់ទៅដោយរលូនអត់មានភ្លៀងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺបន្ទាប់ពីចប់ហើយគឺមានការថតរូបជុំគ្នាសប្បាយហើយគឺចប់ពីការមើល model ហើយគឺថាដើរញ៉ាំអីនៅក្នុងផ្សារ Wonderland ហ្នឹងតែម្ដងគឺម្យ៉ាងដែរនិយាយទៅបើថាចប់កម្មវិធីហើយយើងអត់បានធ្វើនៅកន្លែងផ្សារអញ្ចឹងដល់ពេលចេញមកវិញអត់ដឹងរកអីញ៉ាំណាទេតែកម្មវិធីយប់មិញនេះគឺធ្វើឲ្យចប់គឺយើងដើរញ៉ាំអីនៅផ្សារហ្នឹងហើយសប្បាយរីករាយអូខេវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ